Hello guys, ubu tuje noneho kurebera hamwe ko ufite YouTube yabasha kuba yakwinjiriza ibiceri mu Rwanda mu gihe ubonye ibisabwa. Guys, iyo YouTube urayifite? Hari ukuntu tujya twibeshya tugafungura YouTube duciye hano gusa kuri YouTube, tugafunguriraho YouTube dukoresheje email bisanzwe, tukaba tuzi yuko birangiye nyine aho ngaho ushobora kubona iki? Ushobora kubona ayo mafaranga cyangwa se iki, gusa ntabwo ariko bigenda. Guys, niba utarakora kora subscribe urebane nanjye video kugeza irangiye, ntihagire akantu kagucika. Guys, usabwa gukurikirana video step by step kugira ngo nawe ube wagirirwa umumaro n'imbuga nkoranyambaga, ndetse ujye no muri comment section wandikemo iki kintu waba ushaka ko nagukoreraho, ushaka ko tugukorera AFRP ya phone cyangwa se tukwigisha uko wakora reset ya phone, byose uragenda neza cyane ubyandike muri comment, uzajya ugenda ubibona step by step. Ubu ngubu rero icyo nkubwiye cyo ni uko kujya hano tugafungura bisanzwe, tugafungura YouTube channel, nta kintu na kimwe tuba turi gukora iyo umaze kuyifungura hano. Guys, making sure ko YouTube yawe itunganye. Guys, ugomba kumakinga sure ko YouTube yawe imeze neza ndetse yahinduriwe location neza, ku buryo ushobora kwapurayinga wujuje ibisabwa bakaba baguhereza monetize ukayikora. Wamara kuyikora ukaba watangira kwinjizwa n'imbuga nkoranyambaga byihuse. Hano guys, murabona ko YouTube yacu natwe tuyikoze vuba, watch time ni nkeya cyane, views nazo ni nkeya cyane, gusa zirazamuka uko bigenda kose. Guys, ikintu ugomba kureba ni iki? Guys, ugomba kureba ino application YouTube Studio, ngira ngo uri kuyibona. Udafitemo YouTube Studio uraza muri Chrome, numara kugera muri Chrome urasacingamo YouTube Studio, ngira ngo muri kuyibona neza. Iyi niyo YouTube Studio, numara kuyisacinga uraza kuyidownloadinga. Twe twari twaradownloadinze, tuyifite muri phone yacu. Guys, numara kubikora gutyo urabona ko dufiteho video nkeya, kubera ko iyi YouTube channel ni nshyashya, igiye kujya ibagezaho ibintu by'ubwenge bigiye bitandukanye, gukora video ya AFRP, uburyo wafomatamo phone, ngira ngo hari amavideo make na make mugenda muyabona. Dore iyi ni video ya AFRP ya kamera ya Imagine ya kamera ku ruhande, iyi ni AFRP ya Tecno Spark 2, n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Ubwo rero nk'uko twabivuze kare, uraza ugiye muri ya app yawe YouTube Studio, kandeho, urahingukira kuri iyi page iriho watch time house, iriho na views. Urabona ko views zanjye zirazamuye, aka kantu kariho gutyo urabona ko kazamutse. Watch time, nurangiza uraza kuri hano aha ku ruhande, ngira ngo muri kuhabona aha hantu, ukandeho network, utegereze. Guys, aka kantu karitonderwa cyane,
making sure ko muri YouTube studio channel yawe imeze gutya, ifite bino bintu: memberships, supers, shopping. Bino bintu sinzi niba uri kubibona guys, makinga neza ko channel yawe ifite bino bintu gutya, imeze gutya. Uri kubona ko baranabyoroheje, hano wabibonye ko 500 video 3, watch time house, shoot views. Okay, dore rero monetize yemewe ya nyayo ni iyi ngiyi uba ugomba kwapurayinga wujuje: 1k, 4k, m10 views shoots, watch time 4k na subscribers 1k. Guys, ngira ngo muri kubibona neza ko bimeze, uko YouTube channel yanjye imeze. Guys, niba ushaka kumenya uko wagira gutya YouTube yawe ikamera nk'iyi ngiyi uko imeze gutya, urandika muri comment section, hanyuma usaba ubufasha, nzabakorera n'indi video ikwereka uburyo wahindura location kuri YouTube, nawe ukabasha kuba wakoresha imbuga nkoranyambaga zikakugirira umumaro. Guys, kora subscribe niba utarayikora, sharing video, kanda like. Let's go.